Snimaš? Snimam, bat. Čekamo, bati. Bože, ajde. Pozdrav, Što drugari. smo ovdje? Ovdje smo u Balkan Betu. Dok čekamo autobus u 11:15. Ja ću objasnim kasnije što smo u Balkan Bed. Da. Igrali smo Regionals danas svat u Crni Zmaj. Loše počelo, a sam mnogo dobar u ove sličice i onda sam se comebackom. Te pravo, opet crna nije 24 moguće li. I... Priči. 4-2 sam bat išao s najbolji dek. Topovao sam, bio sam 7. Terlamenti. A? Koji dek si igrao? Rekao sam, najbolji dek bate Madolče, logično. Glavno Da kad pali zebam 24 se. kad ti jedan upić. I Na bate, meštu. išao sam 4-2 i bio sam 7. Pokazao bi vam nagrade, ali kao i uvijek nisu stigle na vreme. Koje nagrade? Nema nagrade. Šta su bate. nagrade? 8. regional stop za mene. Osjećam se isto kao i za prva 7, loše jer nema nagrade na vreme. Šta smo igrali? 3 Madolče Mađeline, bate. 3 Anđela, ovo sve isto ko prošli. Otvoriš svaki drugi dek profil, ovo prve 14 sličice iste. Legit. 3 petince, 2 sove, 2 mesenželata pudings, to je to. Pankratops. Ko nije naučio to sad, To brate? Madolče sličica, 2 Fenrira, bate. Treba počnemo da skratimo dek profili samo ove druge sličice. Nisu Madolče staviti. Ko ne zna koga je? To sve su Word Monster i tipa 7-8 spell trap. Jel dobar Fenrir? Fenrir, da. Ljubazan. Fenrir, bi sad. Najviše volim, kad igram prvi, uvedem mi Fenrira i Pankratopsa sa verno srpi, brate. 3, ova kurva. Onda overlay za... Šajem, sajde pri. Ove za... Drakosek, Kosako Drago. Za Bigaju, brate. 3 patkice. Bio drugi medved. Zemio mi, ne mogu sjetim kom mi zemio. Neko mi zemio, jebem li ga. Da. A i Fenrir nisu moji. Isto, jebi ga, skup. Mnogo skup medved. medved. Venosilfa, 2 Kjeldo i Mudo od Ra. 1 Herald. Jel, Bila gde je su dva, foil? šalim se, Gde je foil? Bajder malo pre, od Peškira sam ukrao 2 foil Heralda, bate. Šatat za peške. Šatat za Peškira. To ima Puljuk, ima 27-8 monstera. 3 salonče, tovao tiket. Može bude jedan Dao salon. si 3 salona. Da, bate, pa. Ok. Ako otvoriš salon Mađelinu, pobedio si bukvalno. True. Bukvalno full combo. I 2 Prosperity. Šato, bate, za Miloša što mi zemio sve sličice, bate, dobar dečko. Ima dolče, Delija, šajem se, bate. ajde. 2 Promenade, Grey Niggers, 2 Impermanensa, ovo randomba. Dobro. Ne znam što si igrao 2 Impermanensa. To je bilo relevantno. Protiv Mišića nije bilo. Posle sam izgubio, ma jobate, ne bilo, irelevantno totalno. A 2 Impermanensa, bate. I onda, pošto sam ja igrao 2, morao sam od priče da tražim da zajmi na Miću 2 Impermanensa. Tero nije mi Imao sam ja na kraju Impermanence. Jebi ga. Imao Ja si sam teo da bistrijali, igram. bate, si mi imao zajmiš. No bestial. To je main deck, 41 karta. Oka, dobro, napredan. Napredujemo, smanjili smo od 42 na 41. Sljedeći turnir će igram 43 da si nadoknadim, bate, da ulatim prosek da ga vratim Onda na 42. na Niš Locals 38. To u side deck. Na Niš Locals, prošli lokal sam igrao 40 karte, bate. 20 su side, 20 su extra. Vadio sam iz binderu sred lokal sličice. Dobro. Bate, ovo su field centri. Pljuvao sam telefon, dobro. O, I evo ovo... Upstart Hoban, što ga Hoban potpisao, evo, tu nek sedi. Ekstra dek. 3 ulti kraljice, gledaj ovaj brat što upadovat po zvoni da budalo. 3 kraljice. Dobro. Čekaj, osmica izašla kao Aj, kruži. 3 učiteljice, Dobro. 2 čokolade. Aha. Ovo ne mora igraš Ti po 3, trebalo 3 učiteljice, ne? 3 učiteljice da, jer baniš učiteljicu pa ti Aha. treba posle. 3 kraljice ne trebaju, što da ne igram Dobro, 3 da. ulti kraljice. Lafrezija, Feks. ulti, Zeus ulti, ja, Dweller, 2 sistema, Link Uribo, Si pozvao pa nek... ne, a Link Uribo sam igrao. Ako se padnem s mocu, da odlikujem Dark Angela. Da može igraš. Irelevantna karta. Ostalo sam sve pozivao. Ušao sam u Dwellera u Bagušku protiv Sprite-ovi 2 puta, ovo sam ušao protiv Flanderi, ovo sam ušao jednom protiv Sprite-ovi. Teo sam da uđem i jednom protiv Blackwingovi, ali odigrao mi barijeru, bate, Dimensional. Raflezi sam ušao 2-3 puta,
I ovo sam vrteo svaki potez. Izvrteo sam jednom sam izvrteo 4 kraljice u jedan potez, solidno, mogo sam i više da je trebalo. Nego liko stao bez karte na polju, da nema što. Casual. Side deck, brate, najjače. Butler. Dobro. A čekaj, ja sam tek sad provalio naopačke si karte stavljao. Boli me kurac, brate. Bitno da ja vidim. Čekaj, 35, brate. Tebramo kolo očajno, brate, još 3 loptice ostaje, čekaj me. Dobro, ima još 5 kola. 6, brate. Valj, čekaj, ovo je 203. Ima li... Jeste, dobro, ima, brate, ima. Ima li 14? 15, brate. Opa. Levac. Kumogus. 3 čipka. Mogus. Da, Nisam ga odigrao ni jednom. Nisam ga ni usajdovao. Just draw šifre. Trini Birua. Nije mi trebalo. Usajdovao sam ga, ali nisam pukao. Mi nije trebalo. Još jedan Keldo, još jedan Mudora za Tirnamenti. Za da. Dark Ruler, ovo sam usajdovao. I Secret Village i Random Cosmic Cyclone za 15. kartu. Jer nisam znao šta da igram kao 15. kartu. A 16 17 sam. Drži taster, brate. Drži taster pa otvori. Drži taster. Drži. Press. Keep pressing. Priču, kliknimo molim. Obrni, snimi ga, ljubi ga, brate. I samo otvori. Dok držiš taster, otvori mu vrata. Ništa, brate, živ bio. Ovo su random slivovi, brate. Te, brate. Ovo najjači deck sa pro. vrata. Ujebe mu. Kladionica deck profil hits different. Legend. 6 runde, brate, igrao sam prvu rundu s Mišića, igrao Mišić sprajtovi. Ne mogu da kažem da sam ga usrao, ali jes. Šta se, game 1 sam ga dobio, game 2 on dobio mene, game 3 sam ga poprilično usrao. Rundu 2 sam igrao protiv Blackwingovi, game 1 on mene usrao, game 2 ja njega, game 3 on spustio full combo, ja spukao 2 Dark Rulera. Ja odigram Dark Rulera i on chainuje Dimensional Barrier, rekao, važi, brate. I onda na Dimensional Barrier chainuje Hot Red i negira mi Dark Rulera. Rekao, evo, ovaj skapirao. Rekao, dobro, brate, ja drugi Dark Ruler odigram, uvedem 2 četvorke, on igra Blackwing Trapku, uđe onaj debil, ubije mi obe četvorke. Rekao, važi, uvedem još 2 četvorke, overlayem u kraljicom mi kaže, odigrao sam barijeru, rekao, dobro, brate, teo sam ga izđidam. Šalim se, legit sam poravio, brate. Dobio me on. Bro, ja sam setovao field spell u spelitra. Ja sam protiv Mišića, imam ja u ruku Message Gelata i Četova rekao, Četova aktivacija, ja spustio Message Gelata, Mišić ni ne provalio, brate, mi igramo, nastavljamo. Prolazi Šikulja, kaže, što je Message Gelata u field zonu, rekao, da, brate, važi, ono stvarno. Rekao, op, čekaj, za meni. Rundu 3 sam igrao protiv Evil Twinovi, brate, bukvalno sam izgubio, mislim, sad verovatno lik u grupu, sad će verovatno... Make-a-wish duelist, Make-a-wish duelist. Make-a-wish igrač. Dobro, ko zna, ajde. Da, ko je igrao LoL s mene zna. Brate, bacio mi 16 hentrapa u 2 gejma, brate, izgubio sam... Volju za životom, brate, ne samo game. On verovatno će vidi deck profil jer je u grupu, ali boli me kurac, brate, ali lik lokal sam je topovao zadnje 3 godine, dobio me na Regionals za malo da mi se usere u Regionals, jebote. Ali nebitno, on završio poslije verovatno, to je bila runda 3, on je to bio 2-1, završio verovatno 2-4, otišao si kući da uči biologiju za ponedjeljak. Dobro, rundu 4 sam igrao, protiv Mića. Sad ćeš pričat mi to, man. Rundu 4 sam igrao protiv Altergeisti, dobio sam 2-0. Rundu 5 sam igrao protiv Sprajtovi, dobio sam 2-0 easy. Rundu 6 sam igrao protiv Thunderi, dobio sam mnogo easy. Bio sam 4-2, 7 sam završio. Gledaj, čak ima pa... Bit će priložena slika u komentar, ko ne veruje, bat. Kruži osmicu, bat, idem. Ko ne veruje. Osmice za top 8. Da, tako je. Kurac, bate, pogrešno, crna je bok te jemu. Te ne mogu da gledam te stvari, čekaj, vrati. Će nam dođe autobus. Evo ga, neće mi... To deckbox što si dobio, a da. Da, pre 6 godine, nije odrižao, teba to deckbox što se ga uzeo na Vice jesi, evo te spojeni što sam dobio. Tero, zamisli ti stignu nagrade. Trebalo bi da dobijemo deckbox normalno. 8 regionalsa sam topovao, za 3 sam nagrade dobio, bate, bukavalno. Ajde, ovo će bude kopijom 4. To ko u Rumuniju da živiš, bate, krali ti nagrade. Igrao Mića, da li je runda 3 ili 4, s neku kidaru, bate, i kidar igra pendulum. Game 3, Mića igra drugi ovak kidar, mu spusti full board, Mića mu breakuje ceo board i ostavi neki... Istina. Do kurica, bate. Deperiću daj mi ovo. I Mića mu breakuje, daj mi mora da zaokružim. Mića mu breakuje ceo board i ostavi neke glupe, a inače, ovaj lik odigrao, ne mogu sjeti, nisam ispratio sve jer sam se smejao s nosu. I Mića mu breakuje board i napravi neka sranja
Kidra posle igra spusti Harbingera, nemam pojma još nešto, i spusti Bagušku u napad, bate. I Miće igra, i baci Miće na ovog Fogblade na Harbingera, preklopi i kaže Mića, počinje potez i kaže Bože, pogledaj svog vernog slugu, a Mića najveći ateista, bate. Kaže, podari mi dobru kartu, puče Pain Lane se kaže, podario si mi kurac! I se bate kroz ceo trži zmaj, trešti, svi ga gledaju, bate, ne znam šta ću raditi. Mića spušta Mimikry Laniusa, spušta Pain Laniusa, kaže, postanjaju level 4, nema pojma, nema šta radi. A luđi. I uzima, bate, i ne da ih sklapa, samo što ne stopi sličice. I ovaj Marga pita, pa šta se dešava? I Mića, eksiz! I dere mu se agresivno u sebe. Mića vadi Raiders Knighta. Iz ekstra, od ovamo ga bate šamara na pod. I ovaj ga Kidara pita, šta radi ovaj kada Mića? Preklopi preko njega. I Mića kreće, nasmejao se, bate u duvo, vadi Ark Rebelliona. Stavlja ga. Pita ovo Kidar, kaže, znaš šta radi? I ovaj, pa dobro, dobio si, pružamo ruku, Mića pružamo, kaže, ha, i nećemo se sve jebati, ovaj se uplašio, mali. Te bra, ne znam da si vidio, lik ušarana mu ruka, baca i Bata pisao prepiske za juče za pismenu. Da, juče imao pismeni iz biologije. Iz biologije, ušarao si sve mu ruka, Bata ušarana ovamo, te bra. Došao da igra regional danas. Kusufo, Bate, kad im kolena crta smile, te bra, Smile protiv uroka. Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića, Bate, napisao schemijskom ako. Zakurla mu. No, najjači game koji sam pogledao, bate, Mića s Kidaru danas. A Coldway kad je bacao? Te, bra, bate, on ga, ne da ga baca od ovamo ga bate, i na što ga baca, te bra, baca ga kod da je njegov, ono moj. Usta ga jebe. Tvoj ili moj, a tvoj? Ne, moj, a tvoj kod Mocu. Ne, Moci nije kod, te bra, dobro, Moci Coldway kod Miću, a tvoj Coldway kod Mocu, te je moj Coldway. Te bra, priču, imaš 2 Coldway da grejeva. A vratio si mi Coldway? Pa te ne znam, sad je moje. Sad je moje. Ništa, bate, to je to. Nastavio sam, bate, moj winning streak na Regionals. 8. Regionals top. To je to, bate. Budite mi pozdravljeni, volim vas, brat Sokulj, sportski pozdrav.